125 amendment bill salong sila tuha kukion duta CTP pula bangke la IPG pu bang pipela IPG pu bangke la ken itu bangke kroyon ide la dak long si kuki pandong si pini long si dak kini pidat pute mo apia pike la kukino ma manida nang hangpo itu Chief Minister sama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alangi kuki fan la 125 amendment bills also implement ala tuan Sydney kuki fan pigi palam the ki pudo asila so puthak iltum jakas pena bangkela bangke itum ke lage chokche kusipu athema no hoga tribe no hoga long ne dam hitame a tribe wise ku gen hokta seat reservation ave pini dak palam ni dake ki pigi le class fan sipi tribal SC OBC pugan sida reservation doi tamni kuki karbi naga khasi dimasa pupenke no hogolong no sabla sonda taxi belek no marori to hokonani pupenke dag reservation ke bibe itu mukos ke chini da matengke la sida karbiang long stame non to 125 amendment bill salong sida to kukion duta CTP pula bangke la IPG pu bang pipela IPG pu bangke la ken itu bangke kroyon ide la bangke chokche puje de itu kroyon ide ko the athe la ke chokche te karbiang long autonomous council la 44 along non next territorial council 44 seat le pistami ula da kento karbi fan lan tu pemeti entire ST fan lan dolo la pen reservation ka prek fan lan dolo ku jodak ta lasi dak jong si kuki fan jong si pini jong si dak kini pidat pute mo apia pike la gupilo ma manida nang hangpo te tu kupilo da karbiang long do langke lasi la bangke tum jakka soi pen ke la bang tum kroidun lasi immediately la so bangke tum chingwai king side pen la so asi reservation aputhak bangke stop nei tapi mo 125 amendment bill sa hustame tum la bangke no petame tum papilong identify tum karbiang long ara to ana tum as tame la bang jerok tok ni lang choli akoi tum la bangke ni kum tum la bangke kuki tum tame matharang ne lagi tum kuki fan kelang selet pola pu bangali kuki tum fan tame tum lagi kelang selet pola lagi arona teng si tum pudam arona long la bang tokte ni tum chini da matengke je mania caste fan mania tribe fan reservation pinai pu bangke aron long tokte asila so aron long tokte dia posi la so bangke chokche pusi tum pudam mane fan kelang selet mane fan la pola me kali lege tame aron pima la so arona teng masi donai polam si tum pud mata jakasan mata damlo asila so Sydney puthak reservation puthak ke la bangke do karbiang long ara kona do ana fans tame so mathani apela so bangke chokche pu bang itum mathapen aso bangke itum papilong jadi mo 125 amendment bill system implement system lahalo itum jakas pen ipuang tungke la sini tum long nai sitong don KFA pendo kaya pendo kuya pendo KFC bang bela tame itum la jakas pen bangke lahalo itum puang tung la sinai itum ta true media pen aso bang pache takta la pen ko la mesen respond ke rat khani tum bi thegi fansi tum pini ke dola thema la mai tum chini ba mekani asi entum tame his rat tum thaman tunu dil hano la ke itu mane fan kelang selet mane fan poli kuki especially kuki fan itu ning digang tum kelani tum kuki fan kelang selet apu bangalis tame aron abang long ke la sona beda kosi aron teng padonang mane India long tum chini da mateng ke la ke no hok long tame la so bang abe tribe to connect caste reservation buga abe lage ase so kosi tum puna mang tum asi pinya fresh meat ke phake itu lan la hano asi nai tuhan ki jusi choro thulo nai to aporan si pinun thega po asi lam si pinya fresh meat pajul kar kado